امروز یک مهمونی بسیار عزیز داریم. سروش خولوف در مهمونی ما هستند. خوش آمدین سروش. خوب هستین؟ جهانی سپاس. اکای سوبان جان سلامت باشید. زنده باشین. بسیار سرانده میگن که همین سحر خستن بسیار دشوار است. مخیرم هم خیلی است. درست. من شروعش نمیدونم که من کم اذیت کشیدم همین سحر. برای چون که ما الهامی کار همون وقت شب میبیاد. موسیقی ما یک همراه یک دودار عزیزم منوشیر جان که اون کس با من همکاری میکنه در تنظیم موسیقی. روسیگا ما از ساعت 10-11 شب اون طرف قریب 3-4 ساعت کار میکنیم. اون سرود رو تقریبا ساعت 2 یا 3 به خانه میبینیم. خب این خیلی دشوار است و بعضی سرونده هستند که مثلا در یک ماه حتی 2-3 سرود هم ایجاد میکنن. این امکان پذیر هست همین؟ بله هست، لیک دشوار است، خیلی دشوار است. اگر خوی که یک سرودی نقص آماده سازی خیلی مهنت رو طلب میکند. خب بکای زوشو شما اگر خواهید با صحبت امروز شنیده میدارم که در مورد همکاری ها صحبت میکنیم. سلام علیکم اکای سوبان. سلام با کلی شنوندگان رادیو آزیا پلюс. تشکر برای دعوت. ما با سروش و نیگورا مثل همکاری رو آغاز کردیم. انشالله در آینده باز هم ترانه های خوب و نقص آماده کرده پیشکش بینندگان میگردیم. و شاید کدام یک برنامه کنسرتی در سروش نیست یا نه؟ انشالله در آینده نقش هست. البته اکای زورشو کای که بیند مرو هم وقت میگوید کای میشد کنسرت سروش خال در سروش خال. سروش در سروش. ولی الان نام کنسرت تایید است دیگه. بله سروش در سروش. خیلی این بسیار جالب هم هست برای که یکی از تالارهایی که خیلی سرانده خود اونجا راحت‌تر احساس میکنن. از هر نگاه هم خوب است، از نگاه تکنیکی و از نگاه و فکر میکنم که جای برگزاری بعضی کنسرت‌های سطحی بسیار بلند هم هست و چرابینی‌ها رو هم با کمانده شما بسیار خوب میگذارن. فکر میکنم که از احتمال دور نیست که یک روز اینگونه برنامه کنسرتی هم صورت میگیره. خب هر وقتی که خواستین میتونین به صحبت ما همراه شوین که از شما و موضوعهای دیگر میگذاریم. و من بیاید کمک درباره خودتون نقل کنین. کلیپای چی کاربر هستین؟ در کجا فعالیت میکنین؟ چی است مشغولیت اساسی شما سروش؟ راستی گپ عینی حال باز هم در از پای ایجادیات هستیم، از پای سرودهای نو در نقشه هست. با اکای زورشو سرودهای نو اومده کرده شدیم. وقتی که سرود تیار میشد حتما اکای زورشو گفت که از قفای کلیپش میشویم. این خیلی درگان انسامبلی الویده یا کدام نمیدونم خانه فرهنگ، قصر فرهنگ اینگونه؟ بله من در مؤسسه دولتی ارکستر دولتی سیمفونی دستگاه اجرایی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان جا کار و فعالیت میکنم. بهترین. ولی سفرهای هنری هم داشتین در؟ البته ما قریب در یک سال 3-4 سفر هنری میکنیم بیرون از کشور. کنسرت ما با تو بله به نزدیکی ما هست آذربایجان، جمهوری آذربایجان برگشتیم. در اونجا هم در شهر گنجه و در شهر باکو 2 کنسرت خیلی درجه عالی با ارکستر سیمفونی با زنده با تار زنده داریم و روزهای نزدیک پخش میگردد. خب سروش من میبینم که امرو گیتاریست هم هست و بسیار میخواستم که یکون سرود از مهرها است، از بمهری ها است، یکون چی برای ما اجرا کنین. فکر میکنم که بسیار جالب میشد. مرحمت. جان شیرین میرم غریبی کاش آمدنم را انتظار باشی. جان شیرین میرم غریبی کاش آمدنم را انتظار باشی. گوش کن فریاد دل را یا فراموش کن دیدار یارا. گوش کن فریاد دل را یا فراموش کن دیدار یارا. جان شیرین میرم غریبی
کاش اومدنم را انتظار باشی جان شیرین میرم غریبی کاش اومدنم را انتظار باشی. بهترین. خوب شنونده عزیز، سروش خوب فوزخوان خوب و مشهور در میمونی ما هستند. در فیلم مستقیم صحبت داریم و روبر کوخی سروش هم مکای سروش هم در خطر ما هست و تشکر میگم با گیتار نواز که فکر میکنم ولی در ادامه سنجر جان دست درد نبیند. در ادامه هم باز چیز شما البته اجرا میکنید. خب سروش، پدر شما اسمت الله خورف یکی از مشهورترین هنرمندان زمان خود بودند. واقعا به نظر شما چند فایز از آبرو و شهرت شما در زمینه محبوبیت پدرتون است؟ صرف به فکر خودتون. راستی گپ من در چندین صحبت‌هایم قید کرده بودم و باز هم قید میکنم. من از خردسالی در خانه وقتی که پدر سرودای خود رو مخش میکرد ایجاد میکرد از همون دور و زمان من مخلص پدر بودم. شاید سبب همون باشد که من شوق زیاد از سرودهای پدر گوش کردن و چند سرودهایش رو بازخوانی کرده فکر میکنم کمی هم باشد موفقیت از در زمینه آبروی پدرتون است. بله. خب پدرتون با کرامت الله قربانов خیلی دوستی نزدیک بودن. اینا مردمی که مثلا همون وقت مخلصای بسیار اشدی این دو نفر بودن. هر کدومی مثلا یک دایره هنری خودشون داشتن، مخلصان بسیار زیادی خودشون. خب و حالی همین محبت و دوستی و مثلا شناسی و آشنایی و همکاری میان شما و محمد رفیع و نازیه و اینا هست یا نیست؟ بله هست. مثل همون صمیمیت و جورگی های پدرانتون یا که دیگه خیلی؟ بله بله هست. میبینیم این گونه همکاری و کدام یک دویت یک جای خوندن و این چیزا در نقشه نیست؟ شاید در آینده باشه. در آینده بهترین. خب ببینین محفل‌هایی هست که مثلا شما اولوی دعوت میشوین، مثلا پدرتون نگاره شما میگن محفل‌هایی هست که شما رو یک جای دعوت میکنن. بله بله این خیلی محفل‌ها خیلی زیاد بودن. بله هر وقت تا حال هستن. و همون سرودی که به نظر شما واقعا هم یک شناسنامه برای پدرتون بود، این کدام سرود بود به نظر خودتون؟ از اجداد پدر؟ بله. البته این سرود بی بی سنم و بیا بیا جانانا. کدام سرود ولی میتونیم که یک پارچه اجرا کنیم؟ کدام از این؟ قدت با سرویتر میمانه جانم بی بی سنم جانه انار یک دانه لبانت با شکر میمانه جانم بی بی سنم جانه انار یک دانه بیده یک بوس از کنجی لبانت بی بی سنم جانه انار یک دانه کی داغو در جگر میمانه جانم بی بی سنم جانه انار یک دانه یک جا بی بی سنم جانه انار یک دانه بی بی سنم جانه انار یک دانه بی بی سنم جان یاره انار یک دانه. بهترین تشکر میگم. خب امیدوار هستم که این سرود بازم یک خاطره های بسیار شیرین از زمانی که جوانی های اکثریتشون هم ما به یادشان آورد. خب ببینید من فهمیدم که شما همچنین در کارکرد آواز و در آرنژировка در این چیزا هم دست دارین. بله. خودتون این کارا رو انجام میدین. خب چرا با آرنژировщика باوری ندارین یا که تبدیلتون نیست؟ من خودم که ذوق دارم و وقتی که با تنظیمگر موسیقی یعنی آرنژировщик میشینم کار میکنم میخواهم در همون سرود وقتی که من خودم ایده دارم همین کمی هم باشد ایده هم رو با همون آرنژировщик میرسونم و اون قدر غم نمیتیم آرنژировщик رو لیک آرنژировщик همون دوستایی که من کار میکنم همکاری میکنم همون راشون میگن با تو همکاری کردن خیلی آسان است. آسان است میگن. بله. خب حس میشد که در سرودهای شما و نگاره رباعیات و دوبیتی‌های مردمی خیلی زیاد استفاده میشد. این توصیه پدرتون است، طلبات مردم است یا خواهش خودتون چی است؟ البته این در اول توصیه پدر است. بعد وقتی که ما این کار اول ایجاد کردیم همین چیزا استفاده بردیم
фикр мекунам мардум хуб қабул кардан. Бале ва ба ҳамин суртҳои халқӣ, асбобҳои халқӣ низ ба шахсан ба худам бисёр писанд аст, бисёр дӯст медорам. Амро ман аз аввал мехостам ки дар жанри эстрада ҳамин асбобҳои халқиро, яъне ҳамин дутор, най, ҳамин чизҳоро ман микс кунам. ва ба ин чиз муваффақ ҳам шудед ба фикрам, барои ки сурутҳое ки дар он як навозишҳои нолаҳои кадом як намедонам асбобҳои тоҷикӣ аст, ин бисёр шуниданӣ аст ва бисёр ҷолиб ҳам аст, мардум гӯш мекунанд ва махсусан оли талаботи базму маҳфилҳо ҳам ҳамин гуна сурутҳои рақсӣ ҳам ҳастанд. Бале. шумо дар вақти эҷод чиро бештар ба назар мегиред? Сурутҳое ки бояд дар хазина ҷо шаванд, ё сурутҳое ки бояд дар тӯйҳо иҷро шаванд, ё сурутҳое ки ба падаратон маъқул шавад ва гӯяд ки офарин? Албатта аввалин дараҷа ин ба хазина. Бале. Чунки вақте ки суруд ки ба мондагор мешавад, умри дароз мебинад ва солҳоям гузарад, бо ҳамин сурудро ёд мекунад. Бале, ин ҳамин навакагон суруде ки шумо иҷро кардем, фикр мекунам ки баъди 100 сол ҳам ин суруд аллакай дига машҳур аст. Бале, ман бовар кунед, кадом маҳфиле меравам, куҷои ягон дар ҳаҷми кам нафарон нишинем ки дар ягон маҳфили зиёд, то ҳол ман надидам ки дар ягон ҷамъи сурудро хонам ҳамроҳи ман ҳамовоз нашаванд. Барои ки мардумӣ аст, дига мардум ҳам гӯш мекунад. Хуб, биёед аз ҳамин суруде ки инҷо шунавандаи мо дархост кардааст, ҳамон айвори ворӣ аз ин суруд шурӯъ мекунем ва баъд боз ба саволҳои дигар мегузарем. биё ту мои хона бас кун дигар баҳона, биё ту мои хона бас кун дигар баҳона, вақте ки ноз мекунӣ валлоҳ мешам девона, вақте ки ноз мекунӣ валлоҳ мешам девона. ай вори 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 дар вақти гули шоли, ай вори 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 дар вақти гули шоли, шоли шамоле дорад духтара хаёле дорад, шоли шамоле дорад духтара хаёле дорад. беҳтарин, ташаккур мекунам барои шумо. Зинда бошед, зинда бошед. умуман назари шумо атрофи суруд ва таронаҳои каммазмуну бемазмуни баъзе таронаҳои чи аст? вақтҳои охир дар интернет хеле зиёд мебинем ки онро наворошонам паҳн мекунанд ва мо ягон ҷумлае ки масалан бечоро нафаҳмида ё фаҳмида гуфтанд, ё кадом як мисрае ки намедонам дар кадом як ҳолат суруда шуда, оно яъне ки як мавриди баррасӣ қарор мегирад. назари шумо чи аст? чӣ бояд кард ки то ҳамин сатҳи матнҳо бозам болотар биравад, беҳтар шавад, хубтар шавад? ман ҳамин қадар гуфта метавонам ки мо ҳунармандон, сарояндаҳо кӯшиш кунем ки зиёдтар сурудҳои пурмазмун эҷод карда, пешниҳод кардан гирем. фикр мекунам ҳамин чиз зиёд шавад, баъд худи мардум ҳам ба ҳамин чиз. бале, фарҳангам ин муаррифгари миллат аст, зеро бисёр хубтар мешавад ки сурудҳои пурмазмуну пурмаъне зиёд шаванд. Бале. хуб, шумо дар суҳбати падаратон ҳам мешинед ва шояд дар мавриди шоу-бизнес, дар мавриди ҳунарро суҳбат мекунанд. мешунед ки мегӯянд аз чӣ норозӣ ҳастанд бисёртар, масалан вобаста ба ҳамин назарашон нисбат ба ҷавононе ки имрӯз пайдо мешаванд? падар зиёд дар ҳамин мавзӯъ суҳбат мекунад ҳамроҳи ман. танҳо ҳамин маслиҳаташ ҳамин ки фақат сурудҳои пурмазмун кӯшиш кун, сурудҳои пурмазмун зиёд кӯшиш кун, ба ҳамин чиз зиёдтар рӯй биёр, сурудҳои пурмазмун. ва он вақт масалан ёдатон бошад бо шоирон ҳамкорӣ бисёр зич доштанд, масалан аз шоирон масалан сурудҳоро матнҳоро мегирифтанд ва ҳоли шумо ҳамин таҷрибаро доред? бале, ман бо зиёди шоирон ҳамкорӣ мекунем, бо устод Нуруллои Ориф, ана бо устод Муҳаммад Ғоиб, ба ин устодон ҳамкорӣ мекунем ва дар нақша ҳаст ки зиёдтар ҳамкорӣ кунем, чунки дар пеш амана 35-солагии истиқлолияти давлати ҷумҳурии Тоҷикистон аст. насиб бошад мехоҳам дар ин ҷашни бузург як суруд дар васфи ватани азизу меҳрубонам эҷод кунам. бисёр мехоҳам ки як
мазмуни баланд дошта бошад. беҳтарин. Хуб, нигоҳи шумо ба бозхонии сурудҳо чӣ гуна аст? Масалан, шумо вақти сурудҳои падаратонро мехонед, як чизи бисёр муқаррарӣ аст ва падаратон хурсанд мешавад, шумо худатон роҳат мешавед. Хуб, ачаки баъзеҳоро агар сурудҳои масалан наздикошона месурудан, онҳо хафа мешудан, ҳамин гуна будан бачаҳо. Нигоҳи шумо чӣ аст? мардум ҳамин чизро аз муҳаббат ва дӯстдориш мехонад ё ки мехоҳад ки машҳур шавад ё рости гап ман шахсан худам аз дӯстдорӣ мехонам. Барои чӣ? Чунки вақте ки ҳамун солҳое ки ҳамун сурудҳои устодон эҷод мешаванд, вақте ки ман гӯш мекунам, ман он сурудро дӯст медорам. баъд солҳои зиёд худ ба худ замзама мекунам, чӣ дар дохили автомашина, чӣ дар хона, чӣ дар ягон сафар. аз зиёд дӯстдорӣ ман бозхонӣ мекунам. аз ғайр аз падаратон аз ҳунармандони дигар ҳам бозхонӣ кардем? Аз ки масалан? дар тӯйҳо ин чиз зиёд аст, лекин дар студиё сабт карда бошен будан ин гуна ҳолатҳо? бале бозхонӣ кардам аз устодон, вале ман беиҷозат мехонам, чунки пурсидан хуб аст. ва шумо албатта бояд пурсед. бале, ва фикр мекунам бозхонӣ худи ҳамун сароянда бояд худаш аввал хонад, бинад ки аз ҳамун уҳдаи суруд агар ки аз ҳамун устодони санъат зиёдам ку мумкин ки натонем, лекин кӯшиш мекунем ки бадтар нахонем. агар ки дар ҳамун сатҳ خونی سرود رو پیشنهاد کنی میشد، لیکن اگر در ساعت نخونی خوبش پیشنهاد نکنی. خب یک شنونده ما سیروجدین نوشته است که من سراینده رو همیشه میبینم با شیم و کاستیومن و آیا این چیزی بسیار مهم است؟ خب اینکه همیشه با شیم و کاستیوم و گالستوک بودن و هر کجا میگن واسخونه رو میبینم همین طور است. خب سیروجدین امروز سروش به شیم و کاستیوم است در استودیو ما و بعد چند روز فکر میکنم نوارا در یوتیوب میبینیم و این شنونده اهمیت داده است که اکثریت سراینده با شیم و کاستیوم با گالستوک سرود میخونند و تا کدام اندازه این چیز قابل قبول است؟ البته سراینده باید همه وقت در چشم مردم است، باید با یگان لباسی مردمی عادی باید فرقیت داشته باشه. خودتون ببینید اگر با یک لباسی عادی برآید چی گونه است، لیکن اگر با شیم و کاستوم برآید خیلی زیبا نیست. من فکر میکنم که در هر حالت مردم یک چی میابند میگن. اگر با لباس ورزشی برآید میگن با لباسی میگه چرا با ورزش برآید. بله اینا ببینید نوشته است که با شیم و کاستوم و گالستوک. من فکر میکنم که با شیم و کاستوم یک چیزی مقرری خودش دارد، از نفرای عادی فرقیت داره. خب من لباس بخشش بعضی در جایهایی که میشد با لباسهای مقرری عادی وابسته به همون جای برآمد میکردگی میشود لباس پوشیده برآمد کردن. بله. خب فکر میکنم که این یک پهلوی بسیار مهم هم هست و چون ما با لباس ورزشی و با لباس گذاشتیم، فکر میکنم توجه شما با فوتبال و با بازی ورزشی هم زیاد است یا نه؟ بله اکای سبحان جان، شخصا من فوتبال رو هم بازیش رو دوست می‌دارم، هم تماشای فوتبال رو دوست می‌دارم. یعنی من مخلصی کدام تیم فوتبال؟ از محلی ها، از خارجی ها کدام؟ از خارجی ها باشد، از خردسالی راستیگه من مخلصی دسته ریال مادرید هستم. خوب. بله. حتی من وای لباسهایش رو دارم. حتی اگر یگان با غم گفته ایستادش ما احساس کردیم. اکای زورشو این غمی ما دیر دوام نمیکند. یکمش دویمش که ما 15 مرتبه لیگ چمپیون رو به دست آوردگیم. این تاریخ است. این دیگر یگان جای نیست. این ورزش است. ببینید سروش من میفهمم شما مخلص تیم بارسلونا هستید، برای این خیلی گپا را با ما گفتید، لیکن نصیب باشد روزای نزدیک بازی است ریال با بارسلونا. یعنی اگر مخلص بارسلونا برای توی بیاید شما زکاتش فرمایش قبول نکنید. مخلص بارسلونا تمام فرمایش شما قبول نمیشه به خاطر اینکه ما قبول میکنیم زکات بارسلونا، لیکن نمیگیم. و عموما تو چه اندازه با ورزش مشغول شدن یک سراینده مهم است؟ فوتبال یک ورزشی است که دوتوز و یک درستیگه من همراه سنجر جان میدونم ما هفته کمش یک مرتبه تا 2 مرتبه هفته روز جدا میکنیم. بعد از شام ما جمع میشیم قریب 10-12 نفر اهل هنر
ҳали ҳунар навозанда ҳунар сароянда ҷамъ мешавем тақсим мешавем 5 нафарӣ ва бозиро шурӯъ мекунем. Ки аз сарояндаҳо футболбози хуб аст? Футболбози хуб акнун ман худамро таъриф мекунам. ғайр аз худатон боз кӣ аст? дарвозабони хуб масалан шояд аз миёни сарояндаҳо аст? Санҷарҷон чӣ мегӯян ҳамлагар, беҳтарин ҳамлагар аст. Хуб. Бале. Аз овозхона чӣ? Аз овозхона ана Хайриддини Шариф Футболбози хуб аст. беҳтарин вай ҳимоятгари хуб. Хуб. Бозиҳо хел бо баҳс пулакӣ мегузаранд ё ҳам хел барои давидан бозӣ мекунанд? Барои рости бозиҳои дӯстона аст, ҳам барои саломатӣ хуб аст. хел шарт намегузоред агар масалан шумо бойдед як ҳафта туй фармоиш намегиред тамом. Лекин кам шарт медиҳем барои вай. Як идея аҷоиб аст. Барои мисол ягон вай ташкилӣ. зиёфат беҳтарин аст. Хуб ман фикр мекунам ки худи зиндагии эҷодкорон берун аз саҳна ҳам бояд мегӯяд ҷолиб бошад ба хотири он ки ин чизи бисёр муҳим аст. Рӯҳияи болида, вақти хушӣ чизои бисёр муҳим ҳастанд ва то кадом андоза масалан ҳамин чиз оила метавонад ки барои ҳунари инсонҳо таъсир бирасонад, махсусан овозхонҳо ва умуман ягон нақш дорад ҳамин оила ҳамсар масалан ё намедонам худи зиндагии оилавӣ барои рушди ҳунар ягон нақш дорад? Албатта вақте ки дар оила агар ҳамдигарфаҳмӣ бошад, оилаи солим бошад, ин бениҳоят як нақши асосиро мебозад. баъд бо он баҳсое ки дар хона мекунанд ки и духтара ки буд бо шумо сурат гирифт, и ки буд, ки занг зад, бейна мешавад. ҳамин мушкилиро чӣ хел ҳал мекунед шумо? ба фикрам ака Исматулло пеш аз оиладоршавӣ ба келин фаҳмондагӣ аст ки бачаам инам хеле вазъият аст, и кора намихел аст, и зиндагӣ намихел аст, и бача ҳатман машҳур мешавад. ба фикрам ки онҳо метавонанд таъсир кунанд ва аслан келинҳо хусурҳоро бисёр нағз мебинанд. ҳамин таврам аст. ба фикрам ки инам як вариант аст. хуб бубинед оли ҳис мешавад ки занҳо ва духтароне ки камтар зебо ҳастанд ҳамеша хоҳиши сароянда шуда надоранд. ҳамин тиктоку интернету инстаграм бибинед агар ҳама ҳамин камакак зебо агар бошанд хоҳиши сароянда шуда надоранд. умуман зебоӣ барои овозхон шудан оли параметри аз ҳама асосӣ аст суруш? Рости гап зебоирам ин нақш мебозад, лек дар аввал аз ҳама муҳим ин ҳунари хуб, ҳунари асил, баъд мисол ҳатман бояд омӯхт аз устодон дарс. Ман намедонам ози ман мисол наметавонам бигӯям ҳамаам хеле таъриф накунам. худи ман 11 сол мактаб мусиқӣ ба ном ҳозир Миратулло Атоев, собиқ Малика Собирова буд. 11 сол онҷоро хатм кардам. Баъдан консерваторияи миллии ҷумҳурии Тоҷикистонро хатм кардам. бовар кунед ин чизо таъсири худро ҳад беҳад мерасонад. ҳатман хондан дар кор, аз устодон илм омӯхтан дар кор. зебоӣ муҳим аст, зеро ки чизи аз ҳама асосӣ нест. Лекин бале. хуб духтарои азиз, оне ки ҳунарманд шудани ҳастен, занҳо, шумо тавре ки суруш гуфт, агар овоз дорен, сароидана сар кунед ва баъде ки машҳур шуден, баъд ба воситаи косметика зебо шудан мумкин аст. хай шумо худатон гуфтед ки овоз бисёр муҳим аст, ҳунар бисёр муҳим аст. шояд ҳазорҳо шахсе ҳастанд ки фикр мекунанд ки инсонҳо ҳамаш зебо ҳастанд. албатта худованд инсонро ба ҳар роҳ зебо меофарад, лекин ба ҳар сурат баъзеҳо шояд фикр мекунанд ки инҳо зебо нестанд. бахшиш акаи Субҳон, нафарое ки ба хотири зебогӣ баромад мекунанд, шояд як ҳами хел гузашта раванд. агар ҳунари асил дошта бошад вай акай зулфу, мо баъзеҳоро 30 сол аст интизорем нагузашта истодам. ман медонам ҳатман овоз, ҳунари асил, ҳунари хуб ин дараҷаи аввал меистад. бале. хуб суруш, аз интернет чӣ хел истифода мебаред? оё интернет барои таблиғи ҳунари шумо, барои муаррифии сурудҳои шумо нақш дорад? албатта нақш дорад. ҳозирин аср ҳамин давру замон бисёр нақши муҳимро мебозад. лекин ман худам ба ин чиз иқрор мешавам ки ман на он қадар фаъол ҳастам
дар ҳамин шабакаҳои иҷтимоӣ, дар Инстаграм ва ман зиёди дӯстон ин суханонро мегӯяд, ин камбудиамро мегӯяд, ман ин чизро ба кала мегирам. Лек ман мехоҳам акаи Зуҳуршо ҳамчун як чӣ мегӯянд, як вай ҳамчун як муаллим, ҳамчун як устод ҳамин чизро сахт гирад, сахт қапад ки ман дар ҳамин шабакаҳои иҷтимоӣ ҳамин шабу рӯз каме фаъол бошам. медонед Суруш, аз як ҷиҳат худи фаъол набудан дар шабакаи иҷтимоӣ беҳтар аст, ба хотире ки баъзеҳое ки фаъол шудан дигар рафтан ҳамун шабакаи дигар ози баромада натавонист истодам. Ака Зуҳуршоҷон бахшиш хайр, оли бестел. хуб, ман барои чӣ барои интернет савол додам? Барои ки замоне ки масалан падари шумо ҳунарманди маъруф буд ва ҳамсолони ӯ як телевизион буд. Бале. Мардум ҳамагӣ чашм ба чашми ҳамин як телевизион. Бале, акай Субҳонҷон бахшиш, ман сухани ба сухани шуморо вай кардам. Ман фикр мекунам гуфти чихе ки шумо ҳозир қайд кардед, пеш як телевизион буд, мардум бо завқ ҳамун вақт соатро мунтазир мешуданд, ҳамун барномаро ва ҳамун сарояндаро аз наздик намедиданд. ҳозир ман ростига фикр мекунам каме вай сатҳи ҳамин чиз паст шудагӣ аст ки дигар мебинанд дар куҷоя вай чо кардиста ва санъаткор айни ҳол дар дигар ягон сирам намонд. бале, пеш ин чиз вай ки набуд, бисёр ба завқ мехостанд ҳамун сарояндаро як бор орзу мекарданд ки аз пеш бибинанд. ва ин интернет баъзе асрори баъзеҳоро ба фош кардин бисёр бубинед баъзан вақт ҳунармандо мавриди таваҷҷӯҳ қарор доранд ва просмотр ё хеле зиёд мардум онро тамошо мекунанд, аммо масалан як оҳангсоза, як шоира суҳбатша масалан хеле зиёд тамошо намекунанд. ба назари шумо чаро таваҷҷӯҳ ба овозхонҳо зиёд шуда ва ин гуна суҳбатҳоро хеле зиёд тамошо мекунанд мардум нисбат ба суҳбати масалан як адиби дигар, масалан як шоир, намедонам як оҳангсоз ё як олим? назартон чи аст? ва ин оё дурудароз идома мекунад ё ки мегузарад ин чиз? На, фикр мекунам агар ки ҳамон наворҳое ки дар Инстаграм ё ки дар ҳамин шабакаҳои иҷтимоӣ чизи кӯтоҳа мардум бисёртар тамошо мекунанд. Фикр мекунам ҳамон адиб ё ки шоир, ягон нависанда ягон чизи кӯтоҳа ки худшад пешниҳод кунад, ҳамонам фикр мекунам хело бинандаи хуб мебинад. лекин шахсан ман акай Субҳонҷон фикр мекунам оли рӯзи соаташ мешавад, ин чиз бармегардад. бовар кунед. яъне шумо фикр мекунед ки ҳозир мардум бояд суҳбатҳои хуб кунанд ва рӯзе мешавад ки онҳо тамошобин пайдо мекунанд? суҳбатҳои хуби мешудагӣ айни замон тамошобини хуб дорад, фикр мекунам. барои ки масалан баъзе наворҳоро нигоҳ мекунӣ, як ҷумлаи намедонам бисёр содда гуфта шудааст ва миллион нафар тамошо карданд ва шахс ҳайрон мешавад. бубинед ки баъд он чиз он қадар умри дароз надорад, ҳам тез нест мешавад ҳамон чиз. намедонам, ба ҳар сурат ман тахмин мекунам ки шояд завқи мардум камакак дигар шудааст. Суруш, завқи мардум бубинед. хуб Суруш, мавзӯе ҳаст ки шумо ба он оли даст назадаед, вале орзу доред, хоҳиш доред ки дар ҳамон мавзӯъ ҳам чизе иҷро кунед. ҳаст ин гуна мавзӯъ? албатта ман мехоҳам ки дар оянда ягон ғазали пурмазмун, аз ҳама ғазалҳои пурмазмун, классикон, бале, ягон чизи хеле дараҷаи олӣ тайёр кунам ва ин чиз дар нақша ҳаст. айни ҳол мо аллакай шурӯъ кардем ба ин чиз. насиб бошад вақте ки ба анҷом мерасонем, ҳатман аввал дар Азия Плюс ин чиз пахш мешавад. хуб Суруш, вале баъзан мебинем ки баъзе ҳунармандои мо дар филмҳо ҳам нақш меофаранд. ягон бор хоҳиш надоштем? даъват ҳам набуд? ростига ба кай Субҳонҷон даъват буд, зиёд, қариб як 5-6 бор даъват буд, нарафтам. барои чӣ? шояд омода набудам. умуман назари шумо чӣ хел аст? фикр мекардам аз ӯҳдаи ин чиз мумкин ки ман набарам. аввал шахсан ман мехоҳам ки вақте ки агар ба ин сол кор ман даст занам, ба ин ҳамин чиз розӣ шавам, ман бояд аз ӯҳдааш хуб бароям. ман намехоҳам ки ҳамин хел баромад кунам, ранги манекен бошед. ин чизи бисёр муҳим аст, яъне ки ҳар кас бояд ҳамун коре ки хуб метавонад ҳамун корро бояд анҷом. бале,
актер бояд актер бошад, сароянда бояд сароянда, навозанда бояд навозанда. ин охирин шанси Санҷар ки мехост ҳофиз шавад, барбод рафт ва мо гуфтем ки ҳар кас бояд шояд орзу доштан ки баъд як вақт сароянда мешавад. Санҷарҷон хеле як ҳунарманди хуб аст, хеле хуб месарояд. сарояндаи хубам ҳаст. дар баъзе наворое ки якҷоя 3-4 каса суруд мехонданд, якҷоя бо ҳамкорҳои дигартон дар саҳифаҳои ютубу дар телевизион ҳам ҳатто тамошо карда будем. хуб, биёед дар мавриди сурудҳои суҳбат мекунем ки дар васфи ин ё он духтарон суруда шудааст. духтарони фалон маҳалла, бачаҳои фалон маҳалла. ба назари шумо биёед ман як 4 мисра суруд мехонам барои ошиқоне ки ошиқи худро аз даст доданд ва мехоҳем ки ошиқоаш тариқи ин суруд баргарданд. шояд оно ҳам хеле аз даст доданд, худашон мехостанд ки аз даст бидиҳанд, чаро баргарданд? суруд сабаб мешавад. баъзан шахс худаш мехоҳад ки дӯст доштааш як муддат. ва ман мехоҳам ки баъд аз шунидани ин суруд камеам бошад як ёдоварӣ хуб кунад ё ки ҳамин чиз сабаб шуд ки онҳо қариб бошану баъд аз ин ошти шаванд. бале. маромад, мо гӯш мекунем. ишқи ман баргард дубора кин дилам шуд пора пора аз ғами ту азизам. ишқи ман баргард дубора кин дилам шуд пора пора аз ғами ту аз дарди ту азизам. خزانه مکن در این دنیای بی وفا. توی تنها امید و آرزویم بیا. خزانه مکن در این دنیای بی وفا. توی تنها امید و آرزویم بیا. عشقی من برگرد دوباره کین دلم شد پاره پاره از غمی تو از دردی تو عزیزم. عشقی من برگرد دوباره کین دلم شد پاره پاره از غمی تو از دردی تو عزیزم. беҳтарин, зинда бошед. Ташаккур мегӯям барои шумо. Умедворам ки барои мухлисони шумо бисёр ҷолиб буд. Лекин саволи мо медонед чӣ буд? сурудҳое ки масалан дар васфи ин ё он масалан духтарон ё бачаҳо, масалан духтари ҳисор ё намедонам бачаи фалон ҷо, то кадом андоза ҳамин чизо муҳиманд барои масалан санъати касбӣ? шумо чун ҳамчун ҳунарманди касбӣ ин чизо ба назари ман ки масалан як андоза барои мисол вақте ки номи деҳаи шуморо намегиранд, шумо худро нороҳат ҳис мекунед. Вагарна масалан шумо ҳам баробари ино масалан مثلا سراینده ها نامی همه دیوار و ناحیه‌ها را گرفتن نمیتونن که بیچاره در سرودشون. خب نگاه شما چی است؟ این سرودها دارید شما؟ من در اصل بسیارتر سرودم دختری تاجیک. دختر. آن این دیگر گپ است. این بهترین است. بله. لیکن همه اونو خود رو راحت است کنن. این بهترین است. خب یک سرود دارن دختری تاجیک که نمودی دختری تاجیک معرفی میکنه. بله دختری تاجیک والله چشمای زیبا داره. میتونیم دختری تاجیک والله چشمای خمار داری شیرین گفتار داری یاری تو میشم. این یک دیگر است. وقتی که عموما واسه میشود و این بسیار جالب است. خب من روزهای استراحت شما چه خیلی میگذرد روش؟ همراه دوستان، اویلا، خانواده یا تنها؟ من باور کنید همراه اویلا استراحت کردن این باز یک کیفیت خودش را دارد. همراه دوستان بهترین بیاید در قسمت نهایی توانایی شما رو بشنویم. یک جای با آقای زورشو چی توانایی دارین و بعضی سوالات دیگر هم اینجا هستند. فکر میکنم که با بعضیشون جواب دادین. خب درباره کدام یک صحبت تلویزیونی جو گفتن
хуб дар бораи хоҳари шумо пурсиданд ки оли ба чӣ корҳо машғул аст ва баъзе саволои дигари дер омада. Шояд ку ту якак бо як ҷумла мегӯед ки он кас ба чӣ корҳо машғул ҳастанд. бале хоҳари азизам Нигораҷон айни ҳол спаи иҷодиёт ҳастем. боз ҳамо барои сурудҳои нав кор карда истодаем ва рӯзҳои наздик насиб бошад сурудҳои нав омода мешавад ва ҳамроҳи акаи Зуршо ин сурудро аввал оварда ба радио Азия Плюс медиҳем. мо интизор мешем. ҳатман. хуб инҷо ҳамин суруди бемеҳрака умедворам ки дар қисмати ниҳоӣ мехонед ва агар кадом як паёму ба мухлисонатон дошта бошед марамат ва баъд бо ин суруд ҷамъ бастем. аввало мехостам миннатдории худро ба шумо ва радио Азия Плюс барои даъват расонам ва баъдан барои кулли шунавандагон аз ҳама муҳим саломатиро орзумандам ва ҳамавақт бо мо бошанд, ҳамавақт моро пайгирӣ кунанд ва онҳо ҳастанд ки мо барои онҳо эҷод мекунем. беҳтарин зинда бошед. биёед бо ҳамин суруди бемеҳрак ҷамъбаст мекунем то мардум бемеҳр набошанд ва бале ба ҳамдигар меҳр бибаранд. бале меҳр ҳамавақт ба меҳр бошед. беҳтарин марамат. сол бале бемеҳраки ман қар кардай аз мани шайдо рафтай ба ку бохчаи бегона тамошо. бемеҳраки ман қар кардай аз мани шайдо рафтай ба ку бохчаи бегона тамошо. аз дарду сад гектара гулкорӣ бикардум то ки ба машомаш бирасад накати гулҳо. аз дарду сад гектара гулкорӣ бикардум то ки ба машомаш бирасад накати гулҳо. то ки ба машомаш бирасад накати гулҳо. зинда бошед. ташаккур барои шумо. сипос барои акаи Зуршо, барои Санҷар, барои шумо Суруш Холов. муваффақият, барор ва баракатро барои шумо. обод бошед. ташаккури зиёд акаи Субҳонҷон. обод бошед. умедворам ки суҳбати охири мо нест ва умедворам ки мухлисони шумо аз садотон аз суҳбатон бисёр ҳаловат ҳам бурданд. то суҳбатҳои дигар комёбу муваффақ бошед. як ҷаҳон сипос. шунавандаи азиз, ҳамин ҷо дар ин нуқта шоу барномаи имконам ба охир мерасад. барои ҳамаи шумо барор, баракат ва рӯзи хубро орзу дорам. Азия Плюс пур аз суҳбатҳои ҷолиб, пур аз суруд ва таронаҳо, пур аз ки суҳбатҳои ҷолиби меҳмонон ва фикр мекунам ки беҳтарин барномаҳо ва беҳтарин гуфторҳо аст. умедворам ки рӯзи шумо бо Азия Плюс воқеан бо барор ва бо баракат ва ҷолиб хоҳад буд. Субҳон Ҷалилов будам. то рӯзи дигари суҳбат. худо нигаҳбон.